Gardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. Wothat lang so habar amay tumpen arpu kachelar amay ke pamanpon. Nijang Karbi Anglong lakhai sidwar amla constituency arlo wothat lang so habar amay atum ahin pen ningkan hinia pharman mai phula pen kongchun bang arpu kachelar amay ke pamanpon. Labang so amay long mei phu ang hoy gojen kro lapen kongchun bang ang hoy sarlong kiterang aphansi ingbai pondu. Sonsi labang so amay long abari mei phu dhonsing terang pen nangke thandun atengki nili ningkan nerkep mei phu ang hoy khidet pen puthot pini mei phu ang hoy kachelar amay abangki ning arong piklu. Nili ningkan nerkep wothat lang so KCS mei phu chobom ahutsi dak ringwel lapen barpi barso ke doa hemsitami kimponlu. Lason thot si non mei phu kimi pusitami la an so se claim dam pon thupo pusi nili hin pen ning che thelo pusi alang li pen ning je pon. Lapen lapua kimi mei phu gojen kro ahin pen pusitami ladak wothat lang so KCS along. Nangki dun pon a units kado kawe inkorai si units do la so along kedo an units sitami nang kachepate nangki dun edji aphan ka homri dam pedo ponji pusi alang li hin pen ning je pon. Amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news. To jurulo minal ko media person to hal kabe batan nili ingkan sama tarong pajurilo ini ahok pen kini to Uthalang su sawar Mei jong Mei pi ada conference ini bodi di sepu asinil to apa na bodi ba ini hidup punya bodi apa keseng kulo asila su keseng apa prang itu lingkan ya kiap nili mai pu pen 2017 kan ini kita mai pu tu pen dak utang su sawar Mei ke sertalin Ruptalin anikan 2017 ni ke Ruptalin anikan bukorlo masih so Ruptalin anikan stamil itu meset pacun pono masih pacun dia tapi itu aku angturang tulang bang pening ang itu anikan nerkep mili period bang anikan nerkep dolo masih langsung anikan nerkep bang penili pima ke klaim kli so putang ni so supaya mi pompo belani lagi do hut pen sini lidak serdu nak lam along bang kini itu dak cengsi nak dingwel kinang sok dingwel talong ada pen bedroom bathroom apa thang stame dak pool tum sengpon klaim pono bedroom bathroom tadolo nak pen so chipen kali tum open space talong pono pen non cultural hall talong pono nak pen mitum itu kacing hall MSc yak ke hai ko ye mak ke hai sa ko bhaksana taru alang li kene laksana sapok kumi nak pila itu KCS kene jamlia thon ben cheng lok ala bathali ka ben cheng group ai talang kita langsung situ ni si nili diklema period dengan nili tu ke kilo polo alang itu nai kita main situ dun la pen rat nang kita main situ dun ben situ mesen pe ladak itu dinner festival pun Karbi festival itu mesen be pacun polo tapi nong tan itu lo son thak long polo asi pini apa gini itu lo son ci central committee pen adu nang le roma itu bodi di sapul ko itu ini apa bodi di sapul ame deng polo asi pini so bodi di sapul lo mar itu mesen pen pacun polo lo apa itu bodi kimi apa na komiti presiden aku akhirnya presiden hal ini aku bang supaya apa asih al nona abu dia kini tu hatan ni tuning biji dia non ni ke klempon mai pu dotek pen ke klempon pan ba pacun pon pe ai pu thak pen alang litum ta la sonang bodi dun te arun ni ala sedu na klam an se ke me pon dia khamsi bodi ponang ko la pen tum ni ke klem ni dolang da artist kem la pen isi boundary wall la pen isi office KCS office abilang asilah ni period sudah patang ni dah masih non kimi apa di tu mangala so klaim pon ko tel tu pan tak junel hawar me tu bagi klaim kita ta dia ucap ini sir non kimi mai ko ko bangai mat ini lake election process sedang dilo election process dan dilo masih election process kan keceng si bang ke lipson bepen gojan pro lipson bepen gojan pro election tu dia tak pilih tu bang thong ke bagi thong almu tu si but jog lo so but ki jog pen isi abun bang reject dah lo
bahanita drodel pakrit chok drodel amasi akko proses pangteng tulo labang ke presiden secretary ke presiden alo pakri tok dalo isi bang pi toko isi bang ga abidat po masih lah pikir do bang ki orlo ki humlo putih hal bang si presiden kuma lah gujan bang hal presiden alo acet bang humlo masih alang bang si presiden alang amen si declare dem gujan pro amen si declare dem ketika bang ke sarlong ki terang ang dak pongchun bang lo bekal sa amen pongchun Bihar arlo along ke thedung adolong ahir engtang rakpen kangraipon. Bihar Sultanganj Agwani Ghat along Kedon bom Kikim pon bom ahud men ahir engtang rakpen kangraipun ajok Ganga alang roi along klochok. Kedam tang apong ahud sitami Bihar along ri arlo chiklo e John vet angbong ke ong dung langroi kedon adolong kiru kangrai do ulu non lethot sitami lapuson dolong ke the kangrai pen ajok Chief Minister Nitish Kumar ke Japon Bihar Sarkar aphan therak mimi anong nosi wan lupusi chethansai sitala puson dolong thepo kangrai pon along kopai kimi pen thangnat kisung ke phopon abilang pusi pachetak pon Kheroni Kasturba Balika Vidyalaya Rongkhang Education Block High School Students Atum Ephongvet Bangkret Roxy Kisu West Karbi Anglong Kheroni Dikreng Arong Kedo Kasturba Balika Vidyalaya Rongkhang Education Block along Arnisivet Bangkret Roxy Kisu Lapen Bangso Kisu Atuma Phantong Sekot Pen Kheroni Model Hospital along an Kisu Langpon Bomlo Lapen non amatki along kapregan ke ponji aphan Dr. Ahin pen ningje pon pilang labang so aputha school in church lapen doctor lapen parents atum aphan karju pona hut nangi pachini don alam theke lapuson henlo So lamang hibitum non koge non pinian bang ite jongdam klot tela aku wala pu hospital long sartum doctor sartum ta lang tum ta non ke lipen ge food poisoning pusi gitu kita me food poisoning symptoms ke nami tum na chini stomach problems idui anta symptoms ba sign bang ke arikeng chikeng ho sonsi theklo talang tum ta jongnam klok tela son alang tum son thosin tum ta jongnam klok tela na son pensi lang tum kisu ke long bang tame tum sta pangbong ko ni konatong kitok si dui ni puini ni tum chingmai hur son dula hedi so hod bang ni tum bang dui dam lo de alang tum lau smart tum lang chinglu hedi lang chinglu bang so ter si lang chinglu thai long long angke hud pente karena vidat pupo tapi ni pon ke la line smart tum lang chinglu ke tongji pupo line kemari arni so ter si line ke dodo wala so pen tai pedi la bang so der lang chinglu pen son bang ke lang tum lang hedi lang bang jun pan ka ke dat bon tima lang jun ji polote hela bang long hela water pila lang quantity kom hektik ma di di so kota hai puni hedi son bang ke la kicu bang ki ni tum bang ki udah mana kicu pen lo ku bang ni tum ku dam ku hi sama kicu ke jun ta ki up lok si gitu walang di ku dola hedi da lang ni ada yang karbi pilo inke da ke do students tumanta karbi sumar ba tribal sumar sik inke kicu ke jun tutame complain bang ke thang ta kicu jun na thang kaita tum an dapta an CPP inke dapta an CPP anarlo mane jotham mane tin bar bi la kinam pin ke thom te hedi pini an CPP asi tum mangi da food poisoning ko bang delo isi pangi ni tum penta do ko hedi pangkri ve pini ki dolo hekelang pangkri ve da ko isi ki la ka phang ok pen polo inke da si school mane hara hem school non ni tum ki do bang ke hedi inke condition mang hoten men la phang ok arni lote phang ok lit ke lo hedi kon pen po inke la ke do la ka chi pet la hui pen po bang ke pini do etten nate kono 15 back duidi bangke back dui serious tumangke hedi so pena ke kan ke surum ta dolo he la tumangke la rank pini hedi kon ta do enrollment bang ke paroi sirai 101
Kechengsi Deopani College Alumni Meet Lapen Ingdeng Kray for Social Freshers Meet Surihinira Incorapli Kepamanpon. Sonsi adapor phai kray sira achitem apor malom Deopani College campus along Kechengsi Deopani College Alumni Meet Lapen Ingdeng Kray for Social Freshers Meet Surihinira Incorapli Aparman Jaime Pemanpon. Deopani College Social Freshers Meet ke pachun ponji aphan Deopani College Alumni Association Lapen Deopani College Student Union atumpen chepatir piponlo adun thu maya long alohi sarpo aman pen Honorable MSc Sorbon Kumar Telenga Elisteron P VDC Chairperson Mukut Mohanto EM Buson Rongphar Deopani College Principal Jivan B Lapen Arnam Langpi KSA Anil Teron atum chetongdun Deopani College Principal Buson Rongphar pen Pherangkya Thengno ke jaipon atengke Deopani College Ara JK Larji aphan Karbi Anglong Autonomous Council pen nangcherap dun nangji pusi choning riponlo athe permanent land plot college building anparta kapre kadure hektik pusi choning ripon bokajan pesar kurube Karbi Anglong News. I was not the in charge for past years. I have taken up the in charge for just 4 years. Now 4 years already completed. So I keenly studied the functioning of the college and the system. So when the new education policy comes up, the staff of Deopani College felt the need of establishing Deopani College Alumni Association. So that is how we call them one by one, contacting them. Finally, then we could form this association. And you also have mentioned about the quality education, especially if you could talk about the quality education, the council also have been giving a slogan more than 2 years ago to bring quality education in Karbi Anglong. But then we had come into the notice that the salary has been given once in a year by the Karbi Anglong Autonomous Council. So you being a principal, what did you face in order to bring the quality education in your college? So when you ask this question, it's a very tough question. Not only Deopani College, Venture College of all Karbi Anglong have faced this problem of getting salary once in a year. That means 12 months. At the end of the year, in the month of March, we get salary. So it's very hard to bear, especially the staff, including myself. We have a transportation coming from home to college to meet the daily expenses. Some are staying in the rent house. So it's quite difficult. So my humble request and my earnest request to the council and the authority is, if they could give us the salary, whatever the council has given us now, fixed pay, if they give us monthly wise, it will be much better, and the Venture College of all the Karbi Anglong will be very happy, and we will welcome them with a big heart. Kechengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship ke paman ponjaphan chisik chedangpon. Denarong Sports Association angkang kedo Lokso Tobi Youth Club ahin pen patur piponsi Kechengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Lokso Tobi pathua klamalong ke paman ponjaphan chisik chedangpon bomdo. Kechengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship September achikloni phai isi pen pangcheng ponsi September achikloni phai ingkora sirkep arnian angdung kiti peman ponpo bangso ke pathupon joining fee laki tangka pharopho hala puke hai anong e suri cap lapen trophy runner up anong e tangka suri pho lapen trophy man of the match tangka pharo troxy lapen trophy best wicket keeper tangka pharo pho lapen trophy best catch tangka pharo pho lapen trophy most six of the player tangka pharo pho lapen trophy most 4 of the player tangka pharo pho lapen trophy anparta discipline player of the match anong e tangka pharo pho lapen trophy pipajer ponpo winner lapen runner up anong e aparman laki Denarong town committee chairman Prodip Ingti Bensi pipajer ponpo. Kechengsi Karlitang Surjo Ingti Memorial T10 Cricket Tournament Championship ke paman ponjiaphan jingki jethan pon amayalong Denarong Town Committee Chairman Prodip Ingti lapen Denarong KCS John Mephu Sar Theterang Loksotokbi Youth Club Mephu Bhokto Hansi Chunbang Rublinson Ronghang lapen Baburam Tisopen Chenglo Kapathua Korte Atum Chetongdun Ing Samjin pen jingki jethan pon Tokbi Pathua Klamlong
chingwai pon lo lasinon suryo ingki karlitang suryo ingki amen pen cricket tournament ibi ponji phanili tum che parai pon iglo lasi September 1 tarik ni opening padopon po laso along ka organize pon bangke dak kuchim youth club tum se organize pon lo lapen laso long nili tumahin pen bangke la prize money donar bang sidudun po lasi nili alang litum phan ningke thepik lapen ningarong piklo labang so tournament alang tum organize pon thekapot lasi labang so puchim youth club labang so meipu bhokto hanse phanstame nilihin pen suri suri akachoru pajirlo lapen laso along kacherabdun youth club long kedoan abang putum hanse tame nilihin pen suri suri akachoru pajil tekanglo lapen labang so tournament mesen pen epachun je phan alang litum hanse ada itu pilo lapen kadu kobe nomati hawaralong kedoan atum stame lasoak match long nang join nun pu ning thepon lo lapen labang so match bang mesen pen pachun pon thekji pusi alang litum phaning ke thelo lapen kardom bajil lo yan para kalam bangke halaso ang denglon bangla am chini dun oe wai phit sitame rian para ka bangke Norris long pen bangke first labang so India team long ODI team long patudun long chenga bang pulo lasi lason dak thak rian para ka son dak thak lituma hawar jong si litum ta lason tournament pen padobom charlie wer pulo tangte rian para ka anso se litum aku klang tuji tusi ning thepo lapen litum kacharli abang kenang sot lapen kacepan ning ding kecepaduk labang so bangke ilitum akenang sot jongsi ilitum jongsi cepaduk un pelotang te rian para kason sitame ilitum ke paman longji pusi nilipen ning thepon